ko ste vi? Šta vi radite? Najvažnija stvar, najvažnije pitanje, ko ste vi? Ako ne budete na to odgovorili, nećete znati ni na jedno drugo pitanje da odgovorite. Zašto ste ovdje, zašto ste ondje, zašto radite ovo ili ono, šta volite ili šta ne volite? Svako na ovom svijetu nije se rodio uspješan, nije se rodio kao šampion. Znači svako je morao to da postane. Zato je bilo potrebno plakanje, znoj, padanje, bol, puno bola, samoća, odricanje, hladnoća, jaka vrelina i sunce, uskraćivanje užitaka, odvajanje vremena na stvari na koje treba da se fokusirate nekad kad i ne želite da se fokusirate. Jednostavno sve ono ružno na ovom svijetu je nekad potrebno da bi se rodilo nešto lijepo. Tu je jedan mladić pratio Sokrata, 15 godina, da mu otkrije tajnu uspjeha. Sokrat mu kaže po 15 godina testiranja njegove upornosti i njegove odlučnosti, kaže, ajde uđi samo u vodu. I bez upozorenja ga budno pod vodom. Znači, bez da ga upozorio. Samo ova prvo mislila neka zezancija pitanja, jel? Počinje ono malo da se opire, međutim on ga drži. I sad on krene malo jače da se opire, da grize, da grebe, da ovo, da ono, ovaj ga drži. I sad on vidi da je u pitanju borba za život i smrt i krene nogama, rukama, opirati se na sve strane. Na kraju, prije što će se udariti, ovaj ga pusti van. I Sokrat ga potrese i pita, kad si bio dole, šta si najviše želio? On kaže, želio sam samo da udahnem. Kaže, koliko si to želio? Kaže, pošto nisam nikad želio ništa drugo u životu. Kaže, ako tako budeš želio uspjeh, sigurno ćeš ga dobiti. Kineski bambus kad poseješ seme, 4 godine zalijevaš, obrađuješ, đubriš, ništa se ne vidi na površini. 4 godine. 5. godine u roku od nepunih mjesec dana izraste po 30 metara, doživi svoju punu snagu, zrelost i tako dalje. Zašto to pričam? Zato što ako svakodnevno ulažete napore u ovaj posao, ako vam je svakodnevno na usnama, ako to postane suštinski sastavni deo vašeg života, rezultat dolazi eksponencijalno. Međutim, svaki dan koji preskočite, svaki dan koji zabašurite, svaki dan koji dozvolite sebi luksuz da se vratite navikama i zonama komfora, je opet cajger na nulu. Da bi uspjeli, izaberite cilj koji privlači, pokreće vašu energiju, koji će vas primorati da prevaziđete sebe, koji će mobilisati vašu energiju, stimulisati vaše sposobnosti, razviti vašu volju i daje vam mogućnosti da se u potpunosti iskažete. Ako ne ide, ne menjaj cilj, menjaj put i način. Ne odustaj. Ako ikad odustaneš od svoje namere, svoga cilja, izgubio si vreme, entuzijazam, novac, samopouzdanje, samopoštovanje, a ako istraješ, što god daje, izaći ćeš sa povećanim samopouzdanjem, povećanim samopoštovanjem i povećanom motivacijom. God to daje. To je nešto što ne može se kupiti nigde. Nema para za koje se može kupiti taj osjećaj koje generiše u čovjeku postignuće. Samopouzdanje također može da se razvije kada znaš šta hoćeš, odlučiš prevashodno sopstvenim naporima, dostigneš cilj i
kao nus pojavu imaš povećano samopouzdanje, samopoštovanje i povećanu motivaciju. Najveća nagrada nije ono što dobijamo, nego ono što postaje. Ali samo oni koji istraju stignu do suštine. Samo oni koji istraju pomeraju granice. Jer što je teže, što je tvrđe, to je izazovnije, jer produkt koji iz toga izlazi je briljantniji. Krenuo si da stigneš na drugu stranu, da stigneš na sunčanu stranu svog života. Krenuo si da budeš najbolje što možeš biti. Naumi šta hoćeš, stvori jaku viziju, prikuj se za tu viziju, vraćaj se toj viziji, razmišljaj o tome, nepokolebljiva vera u sebe, samopouzdanje, istrajnost i stalni rad na sebi. Što više pritisaka, što više učenja, što više rada, što više znoja. Kad kreneš, mora da bude napor, mora da se istrajava. Ako nešto stvarno jako želite, nemojte čekati. Krenite naprijed. Jer svaki korak naprijed je bolji od stajanja u mjestu. Nemojte se predati. Jer su snovi često jedini smisao života koji imamo. Jednostavno bez snova život ne bi bio život.